Okey, ada siapa tak kat sini yang tekak tu terasa macam teringin nak makan nasi biryani? Ada tidak di kalangan media followers? Okey, dekat sini saya ingin memperkenalkan kepada anda this nasi biryani, okey. So nasi biryani daging ya. Yang ni nampak, maaf saya dah bedal suku jalan. Saya dah suduk dulu. Sebelum saya nak melakukan video ni tadi sebab berselera sangat guys. Okay, so this one is a nasi biryani daging. Dari mana? Dari Red Ginger. This one is from Red Ginger, okay guys. So kalau sesiapa yang ada perasan dan menonton, okay, ketika saya live pada hari ni, pada pagi tadi lah, pagi and sekitar after few hours later lah, senang cakap hari ni lah, pada pagi tadi lah. Saya ada je menikmati mi siam dari Red Ginger. But right now, right here, ini ialah nasi biryani daging dari Red Ginger. So, satu paket macam ni, atau satu tapui macam ni, okay, dia mengandungi, terdapat juga, what you call this, macam apa ni, macam sambal goreng pengantin lah. Dia ada sambal goreng pengantin juga tahu. Dia ada hirisan tahu, ada tempe dan sayur kacang panjang. Dia juga mengandungi acar. Okay, I should talk lagi sekejap Masya Allah, saya nampak tu guys. So yeah, dia ada acar, dia ada hirisan lubak merah. Look at that. Okay, and of course dia juga mempunyai satu papadum. Dia juga ada satu papadum. Okay, so Red Ginger ini ditubuhkan, established sejak dari tahun 2000. Yes, because I want to make a confirmation dari sejak tahun 2000. Yes, established since tahun 2000 or since 2000. Okay. So kepada siapa yang rasa berminat, manalah tahu pada minggu ni ke, next week ke, atau bila-bila masa saja, you all bolehlah mencuba nanti you all can try by yourself nasi biryani daging dari Red Ginger. Selamat cuba. Masya Allah guys, look at that. Berketul-ketul dagingnya. Berbuku-buku dagingnya. Cepat semua ya. Jangan risau, saya dah baca bismillah semua tadi sebelum. Tapi tak apa, bismillah sekali. Tak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat semua. Masya Allah. Dagingnya empuk, lembut. So anda tak perlu khawatir, tak perlu risau. Rasa dia punya rempah ratus, rasa rencah dia. Seriously. Now, giliran nasi biryani ni pula. Okay. Masya Allah. Ya Allah guys. Nikmat guys. Nikmat sungguh ya. Okay, next. Papadum. Papadum. Okay. And papadum. Alright, so ginger, papadum, time to papadum. Rambutan, papadum. Masya Allah. Allah. Terbaik.